2022 yılı 12. ayının 10. günü şembe Stockholm Şvesiya parlament aldıda jığılıp namayış kılıbatımız. Bununla hemmelerinin haberi boğandakidek Uygur ırkı kırgınçılığının 2020 Halkara Sot Angliya London Sotu'da adaletlik bir hüküm çıkarıldı. Bu hükümde Uygurlar fakarta ırkı kırgınçılık buluvatıdı. Xitay insaniyet karşı cinayet işledi degan hüküm çıktı. Bu hasiyetlik bir gün Uygurlar için biz neçe 10 yıllap bundak bir halkaralık hükümden çıkışını kütken naydı zor bedeller төлedi halkımız. Bu hüküm çıkandan keyin Dünya Uygur Kurultayı rahbari Dolqun İsa efendim bütün dünyaya şunu jakaladı. Bu gün Uygur ırkı kırgınçılığı boğan eken avlatqa unutulmasın, dünya unutmasın dep bu günni hatırlaşını muvaffaq ko'rgan hamma tashviqotlar shundoq bir boshlangan. Ana yana hammamizdan xabar bo'lgandek 11 ayının 24 günü Ürümçi'de halkımız oltıraqlaşkan bir binaga faciası yüz verdi. Bu yerda qancha o'nlab aziz jonlar kuyib chuchula bo'ldi. Andan yana nurg'ulg'an onalar yaralandı, oilalar vayron bo'ldi. Xuddi biz ko'rib turganimizdek shu kunni Xitoy faşistleri mümkünçilik, kutkuzuş mümkünçilik bo'lgan ahvolda xalqimizni qutqarmay ishlarni taqab xalqni ishdan chiqini qo'ymadi, yuz berdi. Bu fojiamu xalqimizni nayda zo'r azobga soldi. Sening jining mening jinim bir jon emasmi? Mening jinim sening uchun badal emasmi deb biz mana dunyo sirtidagi hamma Uyg'urlar biz har yerda namoyish va konferans jurnalistlarni kutish dualık veriş qatorliq faaliyetler bilen bu qarindoshlarımızın azabını dunyoga anlatyapmiz. Hem bugün qo'llarimizni ko'tarib turganimizdek bu ot fojiasi unutilmasin, dünya unutib qolmasin. Biz avazsizlarning ovoz bo'lamiz, ma'amg'anlarning qadim bo'lamiz deb biz bu maydonga yana yig'ildik. Shunga biz hozir bir inglizcha nutq bor. Bu nutqni so'zlashga Xitoy kurash qizimizni taklif qilamiz. Aqida bizning shvecha, inglizcha shuarlarimizga davomlashtiramiz. Ko'p rahmat aziz qarindoshlarim. Müşkünüz 10 graduslik soğukta türpenlikler için abirin deyme dünyanın her yerde faaliyet kılayotgan azizlerge abirin rahmetler deyimiz. Merhamet Xitoy kurash qizmi. On the occasion of Uyghur Genocide Recognition Day, a group of around 50 Uyghur organizations from over 30 countries is calling on world leaders to take immediate action to end the Chinese government's human rights atrocities against the Uyghur people, which are internationally recognized to constitute crimes against humanity and genocide. 1 year after the judgment of the Independent Uyghur Tribunal, its findings can no longer be disputed or ignored by the international community, said World Uyghur Congress President Dolqun İsa. World leaders must take assertive steps to hold the Chinese government to account. Uyghur victims deserve no less. Exactly 1 year ago, the Uyghur Tribunal announced its verdict that the Chinese government has committed genocide and crimes against humanity. The Uyghur genocide has also prompted an increasingly strong response from UN bodies and experts, following the long-awaited assessments by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights. A record number of 50 UN member states issued a joint statement condemning the atrocities. On November 24th, the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination issued a strong determination calling on China to release all detainees, cease intimidation and reprisals, and fully review its national security and counterterrorism framework in East Turkestan. Nevertheless, the failure to pass a resolution to discuss the OHCHR report at the UN Human Rights Council and China's continued disregard for the UN human rights system show that more needs to be done to end the suffering of the Uyghur people. Governments should urgently introduce forced labor regulations, impose targeted sanctions, and increase their support for diaspora communities and Uyghur refugees.
On Uyghur Genocide Recognition Day, Uyghurs worldwide reflect on the important achievements that have led to the international recognition of the genocide, while commemorating the millions of victims affected by this cruel policy both in East Turkestan and abroad. We call on governments to acknowledge the responsibilities under the 1948 UN Genocide Convention and take all necessary steps to end the ongoing Uyghur genocide. Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Stop killing Uyghurs! Stop the starvation! Stop the starvation! Stop the starvation! Stop the starvation! Shame on China! Shame on China! Shame on China! Shame on China! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Save the Uyghurs! Act now! Act now! Act now! Act now! China lies! Uyghurs die! China lies! Uyghurs die! China lies! Uyghurs die! China lies! Uyghurs die! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Freedom for East Turkestan! Stoppa folkmordet! Stoppa folkmordet! Stoppa folkmordet! Stoppa folkmordet! Sluta döda uigurer! Sluta döda uigurer! Sluta döda uigurer! Sluta döda uigurer! Stoppa svälten! Stoppa svälten! Stoppa svälten! Stoppa svälten! Rädda uigurer! Rädda uigurer! Rädda uigurer! Rädda uigurer! Vi vill ha frihet! Vi vill ha frihet! Vi vill ha frihet! Vi vill ha frihet! Vi vill ha rättighet! Vi vill ha rättighet! Vi vill ha rättighet! Vi vill ha rättighet! Skam på Kina! Skam på Kina! Skam på Kina! Skam på Kina! Alla människor agera! Alla människor agera! Alla människor agera! Alla människor agera! Kina fascist! Kina fascist! Kina fascist! Kina fascist! Kina fascist! Kina fascist! Xi Jinping är mördare! Xi Jinping är mördare! Xi Jinping är mördare! Xi Jinping är mördare! Kina ljuger! Folk dör! Kina ljuger! Folk dör! Kina ljuger! Folk dör! Kina ljuger! Folk dör! Kina gå ut ur Östturkestan! Turkestan! Kina går ur Östturkestan! Bojkotta, bojkotta, bojkotta Kina! Som många av er redan har sett och hört har det hänt demonstrationer över hela Kina. Överallt från Guangdong till inre Mongoliet hade stora protester mot Kinas regering. Det är ovanligt att ha protester i Kina på grund av den kinesiska regeringens tyranniska egenskap. Kan varje form av oliktänkande från vem som helst resultera i permanent fängelse där ens organ kan skördas eller personen torteras tills att de ger falsk bekännelse eller dödas. Detta förtrycks av den kinesiska regeringen har varit så allvarlig att inte ens han-kineser kunde tåla längre och gick ut för att protestera. Föreställ dig nu hur en etnisk minoritet, nämligen vad uigurer, upplever i Kina. Uigurer har historiskt sett blivit förtryckt av den kinesiska regeringen sedan den kommunistiska invasionen av Östturkestan. Eller som de kallar det på kinesiska Xinjiang, vilket bokstavligen betyder ett nytt territorium. Så den attityd som kinesiska regeringen hade till Xinjiang har varit en repressiv kolonisatör där infödd befolkningen är undertryckt och segregerad i det kinesiska samhället. Förtrycket av den kinesiska regeringen har eskalerat de senaste åren genom byggnaden av koncentrationsläger i Xinjiang.
där mer än 1 till 3 miljoner uigurer har fängslat enligt chefens uppskattningar. I dessa läger har det dokumenterat tortyr som våldtäkt, sömnbrist. Kina kallar dessa läger för omskolningsläger där de omskolar extremister. Fångar är i första hand uigurer, men andra etniciteter och trosuppfattningar som kazaker och kristna är också fängslade där. Den fula sanningen är att dessa läger är avsedda att förändra Östturkestan demografi för att ändra landet tillgängligt för kinesisk kolonisering. Vad händer med barnen till dessa fångar, kanske du undrar? Kinesiska myndigheter tvångsflyttar dessa barn till barnhem, där barn får under systematisk propaganda för att få dessa barn att glömma sitt uiguriska språk, kultur, individualitet för att bli kineser. Allt dessa har hänt under flera år nu, och den skadan det har gjort på uigurer och andra minoriteter är ofattbar. Familjer splittrades, dissidenter och akademiker fängslades eller dödades. Kvinnor tvingades sterilisera och män blev slavarbetare för den kinesiska regeringen att stödja dessa billiga export. Det här är ett dådfullt mord, hur man än ser det. Uigurer har en kultur som underlättande sidenvägsutbytet och hade en unik blandning av östländska och västerländska kulturer. Med mer än 2000 års historia och ett rikt kulturarv i många konster och musik och litteratur förstört framför våran ögon. Om det går förlorat kommer det gå förlorat för alltid, och vi kommer att förlora en del av det mänskliga arvet till en ren ondska. Detta kommer förbli en fläck i mänsklighetens historia för alltid, i en likhet med förintelsen. Ett av de mest effektiva sätten att visa motstånd mot detta är att bojkotta dina köp från Kina. Företag som Shine har kopplingar till lägren i Kina. Detta finns till och med västerländska företag som Volkswagen och har kopplingar till Kina. Så välj att bojkotta Kina genom att minska dina köp från kinesiska företag eller företag med koppling till Kina. Tack och sprid gärna ordet om situationen i östra Turkestan. Çok rahmat, qizimizni yetishtirgan Mamatjon Ra'no bilimga ot beramiz. Algan azizlarga çok rahmat. Tuanda biz xonimlarning vakili qilib Kunduzay xonimni so'zlab berishga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Qadrli suyimli Uyg'urlarimiz, sonimiz oz bo'lsa-mu o'sha yerga qadam tashlab qo'yganlari ko'p rahmat. Hammamizning kuchli bir irodasini anglab turyapmiz. Uyg'urlar o'lmaydi, o'chmaydi. Mash'al bo'ladi, hatto hayoti bilan ushqundan yong'in chiqadi. Demokratiyani yoqlaydi, davlatimiz keladi qo'limizga bir kun. Bugun butun Uyg'urlar dast turib, ota-bobolarimiz bizga o'rgatgan ma'rifat ruhi, ilg'orlik ruhini butun jahonga tuz kabi tartib yashab, tirishib, hayotligimizni saqlab kelyapmiz. Bugun biz yovuz kuchlarning zanjir tapini ostida yemchilib yo'q bo'lish girdobida bo'g'zimizga pichoq tanglangan, beshimizga qilich tanglangan holda dinrovatimiz, tinir qovatimiz, insonlikqa murojaat qilyapmiz. Men ishonamanki, adolat jangchilari az bo'lsa-mu 1 yil ilgari Angliya sudida insonlikning vijdonlik sudini ochdi. Xamir turishni yutamagan adolat jangchilari bugungi kunda bu adolat sudining mevasining 1 yillik xotirasini xotirlab namoyishlarimizda yana mag'rur turmoqdamiz. Bugun Uyg'urlar jon talashyapti. Shundoq hammamiz jon talashyapmiz. Jonimiz halqumda xirildayapmiz. Biroq ishonamanki,
Uyg'ur kuyib, meş'al bo'lib, tenimiz kul bo'lgan bo'lsa, ruhimiz mangulik meş'al bo'lg'isi. Dandu yurgini ko'tarib, xalqini demokratiyaga, huquqqa, davlatga ega qilishga da'vat qilgan bir personaj bo'lib, biz uni hozirgacha qalbimizda hayot tutamiz. Bizning ota-bobolarimizdan bizga davlatchilik nazariyasini, qanday kuchli bo'lishni, avlodlarga ega chiqishni, ma'rifatni, insonlikni dunyoga qanday yeytishni o'rgatgan ota-bobolarimiz asırgan bo'lsa, necha yuz kunlik davlat qurgan bo'lsa, 5-10 yillik davlat qurgan bo'lsa, bizga qanday kurash qilishni o'rgatib ketdi. Ruhimizga bir xamir turishni sab ketdi. Bugungi kunda biz avlodlarimizni qanday usulda, qanday tarbiyalab, qanday kuchli bir avlod qilib, insoniyat madaniyatining bir a'zosi qilishga hammamiz o'ylanishimizga tegishli. Hammamizning ko'z oldida minglab savollar bor. Hammamiz ishni o'zimizdan, oilamizdan, yerimizdagi yaqinlarimizdan boshlaylik. Ishonamanki, butun dunyodagi adolat jangchilari az bo'lsa-mu taraf-taraflarga mash'al ushqunlardek taraf ushqundan yong'in chiqarishga atlandi. Rahmat aykirish qismimizga, hamma namoyish qatnashchilarga, abirim, askarlashlarim, biz har yili 13 ayning bu 9-10 kunlarda bir xatirlashlarni dunyo yuzida e'tiborga qilishimiz. Tünigün bugün dünyanın her qaysi joylarida namoyish, konferans, aktörlarni kutilish va e'lon qilish, guvohlik berish qatorliq nurg'un faoliyatlar bo'ldi. Butun dunyodagi faoliyatga aktiv qatnashayotgan, tashkilotlarga hamma azimatlarga obyektlar deymiz. Bugun shu -10 gradus sovuqda shu namoyishimizga ishtirok etgan barliq oila jamoatlarga, xonim-qizlarga, o'maqbonlarimizga, azimat tiraflari aka-ini qarindoshlarımızga abirin ko'p rahmat. Namoyishimiz mushada oxirlasin. Bu kun unutulmasin. Hammalarga abirin rahmat. Rahmat. Alloh razı olsun. 2022-yil 13-ayning 10-kuni Shvetsiya poytaxti Stockholm parlament oldiga muntazam bo'lib namoyishimizni o'ngishli oxirlashtirdik. Qo'limizdagi rasmdagidek 2021-yili 13-ayning 9-kuni Londonning adolatli hukmi sudida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyati hukm qilingan edi. Bu adolatli sud hukmidan keyin Dünya Uyg'ur guruhining rahbari To'lqin apandi butun dunyoga shuni jakoladi. Bu kun unutilmasin, avloddan avlodga yodlansin, butun dunyoga jakolansin, dünya ahlini uyg'otsin, unutilmasin, unutildirmaymiz degan bir xitobnomani jakoladi. Shu munosabatda bu Uyg'ur Genocide Recognition Day bu faoliyatlar bilan xotirlanadi. Bugun yana bo'lsa dunyo xalqining ko'zi Shvetsiyaga kelgan bir kun. Qanday kun deganda 10-kuni Nobel mukofoti topshirish murosimi Stockholmda o'tkazilganda xabarlarlarda bor edi. Ondan yana 24 noyabrda Urumchi fojiasida vafot etgan aziz jonlar uchun biz duolarimizda etib keldik, aslab keldik. Ham shu shehidlarga jonlarning qimmatini dunyoga bildirish uchun bu namoyishimizni alohida ta'kidlab tutishimizni boshladik. Kapagan aziz qarindoshlarımizga ko'p rahmat. Biz namoyishimizni oxirlashtirdik. Abirin sizlarga aziz qarindoshlar.